posjetitelji i dragi sugrađani, s osobitom čašću i zadovoljstvom u ime građana grada Zadra, poglavarstva, gradskog vijeća i svoje osobno ime sve vas srdačno pozdravljam. Čast mi je i veliko zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti večeras na forumu ispred ovog veličanstvenog spomenika kulture Svetog Donata. Na samom početku poželio bih dobrodošlicu u Zadarsku županiju svim dragim gostima, a na poseban način mladim natjecateljima koji neki možda i prvi put stigošu u domovinu svojih predaka. Počasni predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Antun Vrdoljak pozdravio je sve sudionike ovog sportskog spektakla. Ujedno je i proglasio prve Hrvatske svjetske igre Zadar 2006. otvorenima. Atraktivan nastup na Zadarskom forumu imali su splitski bubnjari i pop art band. Hrvatsku sportsku himnu Bog i Hrvati otpjevala je Vana. Vrhunac večeri bio je vatromet. Započela su i natjecanja. Sportaši su se za medalje borili u 11 disciplina. U bitku za naslov najboljih prvi su krenuli stolnotenisači. U kratkom predahu između setova upitali smo ih za njihova očekivanja. Očekujemo lijepo druženje, prijateljsku i fair igru i nek pobjedi koji je bolji. Konkurencija je, ima dosta dobrih igrača svih dijelova. Ja ću odigrat najbolje, to znam pa ćemo vidjeti na kraju. Vam se sport svidio od početka, još prije nego sam počeo i to sam odabrio. Ostavljamo stolnotenisače i brzo selimo u sportsku dvoranu Mocire. Ondje je započeo rukometni turnir. Na terenu su reprezentacije dviju susjednih zemalja, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Darla is a diva in a 102, singing showstoppers, dancing with. Meni se nekako čini ovako sa strane da niste imali baš puno posla. Pa nije, utakmica je više sličila na nekakvu prijateljstvu. Dobro, to je i svi. Pa da, mislim da je bilo okej. Isključenja nikakvih? Nikakvih. Ozljeda nikakvih, sve je bilo normalno. Šta si igrači prikazali po vama, dobru igru ili? Pa dobru igru, s obzirom na uvjete da je to vrlo rano, da se tek digli, mislim da je bilo zadovoljavajuće. Žurimo dalje, u Jazine, hram košarke. U neposrednoj blizini dvorane spomenik je legendi zadarske košarke Krešimiru Ćosiću. Upravo zahvaljujući Kreši, Zadar s pravom nosi epitet grada košarke. Ulazimo u dvoranu gdje se za utakmicu pripremaju igrači Bosne i Hercegovine i Australije. Australija je dosta dobra, biće teško. Pa vruće malo, danas je jako velika temperatura. Pa da, malo je stvarno u dvorani. On ipak iz Zadara, hram košarke, Jazine su hram košarke, imate li neku povlasticu igrati ovdje? Pa da, Jazine, svakome je sam doći u Jazine, na primjer, u Zadru, fin grad i sve. Još samo da je tornada tu. Da. Doctors and the nurses just look the other way as the whole place starts to shake. They take the microphone where they play bingo, shove it in the speaker of the stereo. Reci mi da Australije se čuo glas u Zadru kao gradu košarke. Jesam, ja sam bio ovdje 2 puta sada, lijepo je. Volimo ovdje. Svi volimo ovdje, lijepo je. Bilo vruće malo na terenu da? A vruće je sada, pa će ići malo vodu, pliva poslije. Bar imate priliku za to. Naš se sportski put nastavlja. Odlazimo iz Zadra u Poličnik. Uobičajenih 15 minuta vožnje automobilom u našem se slučaju pretvorio u gotovo 50 minuta. Za poznavanje Zadarske županije sebi dajemo veliki minus.
Pomalo nervozni stigli smo u Poličnik. Na terenu se igrao pravi nogomet, čak bi i profesionalci nešto mogli naučiti. S obzirom na rezultat, pretpostavljam da ste zadovoljni. Zadovoljni smo, da. Bili smo spremni za ovo i radosni smo što smo i pobjedili. Kakva je bila igra, oštra? Vrlo oštra. Baš oštra. Protivnici dobri su bili, ali mi smo danas bili bolji. Inače, baš je fino, mnogi od nas su po prvi put u Hrvatskoj, po prvi put u Zadru. Zadovoljni smo, u redu je, nadamo se da ćemo doći preko 4 godine, ako sve u redu. Publika? Publika baš fina. Hvala ti puno. Hvala. Nogomet više nije isključivo muški sport. Uvjerile su nas u to ženske ekipe. S velikim smo divljenjem promatrali ove udarce. Imali smo šanse, ali nije nam palo kao najbolje, ali oni su isto kao oni dobili su gol, kao nismo ni dali, kao nisu oni poslužili gol, ali su dobili, ali imamo još vremena da možemo dati gol i pobijediti utakmicu. Neka super atmosfera, ali čačem isto oko Zadra, pa ja sam ovdje kod domaća, super je. Svako lito dolazi. Teško, ne igramo skupa u Kanadi, pa se sad dobro upoznajemo malo pomalo. Nadamo se da će sutra biti bolje. Nisu loši, ali bolji smo. A kakav je teren ovdje? Teren je super. Super, bolje nego u Kanadi. Imate dobro podršku u tribini. Da, ima puno Hrvata u Kanadi, pa su došli. Grad Biograd na moru ugostio je nogometaše veterane te igrače malog nogometa. Pravila lijepog ponašanja su nam poznata, pa prednost dajemo starijima. U ekipi hrvatskih veterana svoju sportsku sreću okušao je i biogradski gradonačelnik Darko Eškinja. Evo, trudimo se, drago nam što je Biograd isto u organizaciji ovih hrvatskih svjetskih igara i pogotovo što se uključilo ovoliko puno klubova. Dobro, jako smo me pozitivno iznenadili. Očekivali smo da će biti dobro, ali ovako organizirano nismo stvarno očekivali. U pozitivnom smislu svaka čast. Znači zadovoljni? Zadovoljni, apsolutno. Ali mora biti da niste zadovoljni baš rezultatom u prvom poluvremenu. Za sad je tako, ja se nadam boljem rezultatu, jučer smo imali 9-0, mislim da imamo još malo snage da popravi do kraja utakmice. I kada su stariji pokazali da unatoč godinama još znaju ubaciti loptu u mrežu, na teren su istrčale mlade ekipe. Započelo je natjecanje u malom nogometu. Snage su odmjerile momčadi Hrvatske i Venezuele. Igrače iz Južne Amerike upitali smo kako se osjećaju u Biogradu. Fino je, baš je ono lijepo. Dobro, mi smo u Biogradu samo tu u dvorani, tako da više smo ono Zaton i Zadar, ali jako lijepo, fino. Zadovoljna organizacija? Da. Sve je baš ono super. Jedino što koji tamo znamo kolat bus. Očekujemo normalnu pobjedu ili za to igramo da se dobije. Ako budemo i nesretniji, nema veze, mi znamo i poraz podnijeti sljedeći. Jučera smo igrali sa Srbijom i dobili smo ih 10-3. Bili su brojčano slabiji, tako da smo im nabili.